Cerahkan tingkap. Yes. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Teman-teman, para pelanggan Cerahkan Tingkap yang saya cintai, dimanapun berada kali ini, semoga saya temui dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun juga. Nah, kali ini saya berada di daerah Kabupaten Tabanan, tepatnya di Griya Tua Ilang yang ada di Tabanan, dalam rangka seperti biasa memburu suara merdu. Karena kali ini bertepatan dengan perayaan Hari Natal, tidak lupa juga saya sampaikan selamat Hari Raya Natal, Merry Christmas kepada teman-teman Kristiani yang merayakan. Dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman semua. Untuk kita semua, selamat tahun baru. Nah, kali ini saya akan membuat konten yang mana di dalam konten ini akan saya tampilkan seorang bintang penari Arje dan juga Prembon. Orangnya ayu dan cukup bahenol dan juga kocak. Siapakah orangnya? Kepo kan? Makanya jangan di skip. Ayo kita ikuti. Berjegek lah nembok mang ai berjegek yang lo jegek lama tu jegek jam kudo super nenek nan jam kudo uleng cuni leng jam dos lemah gede ben mau payas lo jam kudo subo kan dia hanyut lah pupur pang satu lo kudos lo kacau hanyut pupur mau leng cuni jam kudo lah mau berjanji jam kudus nah di tengah solas konen tekon mi hijau konen rejuno nang angsut nenek nang ado kaget lo tekonnya nih dengan minyak motor magerong nih sih ya tekonnya sakit nang gojek tekone aduh subajak kenyal subangan tosan uleng cuni aduh subajak mele kan udah mele ada yang malu mone bo makelo nang musim corona sing taen bo nyen tepuk mau payas kene nih nu ingat magendeng nang ngarin magendeng kan bisa magendeng Nemang coba malu kena mak busan sana nyoba payas ulian ador Om juga Swastiastu. Swastiastu nek doseng sajan Jegek sajan subuh kaget kan nih penari ya. Mendingan moyong sengengken. Jale asan kan. Mendingan hijrau. Jadi melenan saja di lemah aja di pepayas nih po. Kengken tiang di lemah. Mendi lemah artian boja jegek yani jeg double jegek ne tingkat double yang merasa misi megenap uleng tuni kalau ngantosang rejuno uleng bukit gitu aduh tiang sebajak lelah uleng tu lelah kalau kengken iki mangken tiang ampun ngantos leng semangan uleng jam kutus kan tiang buang majanyi tiang ko jo corona ko leng tiang ngantos buang tiang kati jam koneng kalau kengken mangken niki kekujang tiang jani komplain penari yen biasa nanu niki program yang di lapangan kan nak biasa sekali pun niki ampun nggih mejanji jam kutus teko jam sio ngaret nemen itu nak mulak enten kene bu man tiang selesai aja artinya ningah hang di samping mau balik langsung sing itu bu mang ini seorang penari Arjo dan Prembonan sing itu yang sudah lumayan lah berpengalaman. Iya nak biasa nak ngarjo atau Prembonan tuh kan misi megendeng dominan lah alur ceritanya itu didominasi oleh misi megendeng. Cara keguritan ya walaupun sepenggal keguritannya gitu. Artinya bu mang nih jani dari pemain Prembon dari ngarjo kan otomatis bisa megendeng segitu ya. Bisa megendeng tiango, bisa megendeng. No ya ingat megendeng kene pergi no liak kopet dulu yang pidan liak corona kating sat yang kan nyolek pupur sat. Jadi kalau coba nyen megendeng tes jadi mumpung manggalah luwung kalau megendeng engken belinya ngerti gendeng dia pasti yang dian ya. Itu maro ya siap
langsung ready to use to keto istilah. Yang meleng tuh nih. Ini buktian seken aja bisa menggendeng buktian. Edeng jadi edeng lo. Aja coba jani. Yes semeton. Niki Bok Mang Sari Kebaya. Enten nggih nama beliau di anu niki di sosmed. Dia adalah penyanyi dan penari multi talenta niki. Ayo kita buktikan. Mada aja pengsengandang geningan. Ampun angan-angan yung tiang. Dumugi je tiang presiden ngibur semeton di tiang sinarang sami kentan mang tes kentan kuping mirangan kentan ring ceraken tingkap kentan tak kentan deh. Nah benar saja. Ngiring semeton jangan di skip nggih. Ayo kita buktikan kebolehan Buk Mang di dalam olah vokal memainkan geguritan atau sekar alit. Ayo eksekusi. Let's go. Let's go. Dia takut kena manis ngaku tresna Meh kedewa ratun titiah sing kodag-kodag rasone jajah ri kenah tiange takut saja tiang tekening rayuan anak lanang-lanang ke buku jani dong dengan segala cara orang yo demen ngaku yo tresno tekening tiang gampang nage nadat anak along uleng dini dong jegelah helahan anake buku beli ngajakin titiang maro ibi kenal sebun nagih ngajakin melali maro ibi kenal sebun nagih mongkok ngajakin milahan dong kaden tiang beli tenenan tiang nak luh murahan dong do jakito anake buku beli bantangin ban selaka mare beli merupa bagus banat saja beli paukudan beli ini elah-elahan lantas beli ngajakin tiang ngaku tresno beli tekening padewekan ti tiang aja para bakat ban beli diastu ke beli dua ngerayu sekancaning munyi ane manis-manis apa buen beli ngaku sugih sake walau tiang sing jelakar dot sing sideng yen ban beli gampangan nagih ngalih anak ibuku tiang beli kan
aja kemikan Diastu ke beli ngelelemuh ban tiang ban arto berano beli nyemput tiang ban mobil mewah BMW yang beli nyemput tiang sing jelakarnya kalingan beli teko nganggur menek ojean anak ibuku beli maka mulan galer bunga kedugaan beli ne tuah amonte beli mulo duag mempermainkan kata-kata mau paribasa beli mulo duag modal beli ne tuah rayuan gombal totonan beli dijak pacang saup jemak tuyang ngucap sakewale ane jani tiang sing jelakar tertarik ngugu anake buku munyi diastu ke beli nyen besepuk ngerayu tiang ngelelemuh ngelemesin tiang do nyen beli cager tekening padewekan di tiang ngadenan sobo Dengudiang beli repot buen liu beli mesuang kando mesuang munyi ngelelemes tuah sing jelakar ngugu anak ibu kotia sing je berhasil rayuan beli ne angon geno masih tiang nutuk beli meh adenan subuh jumah tiang nongos beli pangasing nunda daken basangan diapin liu ke nyen beli mesuang munyi ngelelemuh tiang sakewalo sing jekal to aneng ranayang titiangnya bilih-bilih beli nyen ngaenang gedek basang tiange pupara tuaro demen mabalik tiang tekening pau kudan line beli bagus sang uduh neke beli sang abagus sapekik sang sucita anak ibuku beli ya uduh beli sang sucito nenek ketiang tenenan ane teko isu gato tenenan ane nekain pau kudan beline ngaturin balik sawireh subuh madan galah tenenan mirip subuh kreok-kreok basang beline tiang ane jani teko mai megap-gapan ngabang beli ane madan takilan tok itu beli wireh sampun
ngerana yang kekedo sawireh yen pado lantas telek teka ne galahe subuh kliwat pedeng tenenan yen raso yang bang tiang beli bawa se ngiring sa nah ada buat gegonyakan ada lantas buat gegesahan beline ane busan ien dadi deh tiang nah peragatan dan malu amonto sudang malu totonan beli mangda jen kengerano yang kekedo sawireh pengado masih galah buat titiang ngelimbakang melajahang pedewekan tuh gitu nyen beli buen pidan male wen tenang nah sing kaget sih lantas ide sangyang widiwaso ada lantas buen ane madan galah kalau itu jalan buen tug-tugan beli kelejan kalau ditu lantas buen nutugang buat gegonyakan nih ngelanturang lantas buat reremugan gegesahan ane subuh beli nanging titiang sawireh titiang wantah sangkaning manah las cario jagi pacang nyarengin nutugan tuh gitu beli ayam titiang diastu tiang wantah saya genyen buen ngemalihin ditu di peklecan diastu ke rumah siap tiange subuh dua subuh selesai menang tuh gitu beli wire ifiane rusak kewalo ado ane ngae sang saya buat kenah tiange ado ane madan tain pedem adi buku jelek totonan ipian tiange beli hampa angin campak
dua hante ane ngeranayang pai depan titiange rumah sesang sayo adi jagilang ane madan totonan buat percaya diri tiange totonan jag perjani ilang totonan li